Odiati Wesna kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba nerwa kashatu hebroni 12 ebyo kwa 8 2026 eshahane 2 ezo mwebaziyo ninja kubanza nakwisiyaho ebija mutwe gwa Agacencwire kandi kundagarce ninja kwisiya makuru Agacencwire ombwijwire Yamakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion oba kusinga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Agacencwire echereki abashaho hari chihara health center ya kashatu nibetombwitira in charge wabo okubabona abonesa obwatari gukora. From here niza kwita mkamawe district health officer DHO pandishire nakao bije ba explaining abakozi abo bari kushashura sente za government. Echunuko kurugo mitumbi omuri Kagadi kiremisa abantu okukora emirimo yabo. Tunukirwe mirambo buli kiro. Ihunga ricecerize ebintu by'abatura abahinji bashabirwe omuri Bunyangabo. Serure cyokora kitulemere Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion oba kusinga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Mbabazi Charity hagana makuru Agacencwire ombwijwire abo bushoborozi home district ya Shema batantire huru yo kurambara amarwaro okureba emirimo okweru kutambara ahari chihara health center ya kashatu omugombore ya Kasana embirane yarachiriza kandi abaturana bajangu no befa wonka abana bamuha bwanyuma yo buhereza okugumana obuhwerera nkorubare ahirwa reri. Chihara Health Center ya kashatu mugombora ya Kasana rishemerire kubariye n'abashaho mwenda konka tushangireho babiri bunka kandi batugizirengwa abandi bakabirugaho bagumizengu no kurirwa reri ningashi eni charge ebiri kufayo tari kubimanya Okwetumbitwa okurugombantu baburijo barikoze sirwa reri ngo abashaho bakabura kutwabasindikira abashaho bakabura sometimes irwaro nibarikinga ushanga hatariho umuntu. And indeed twaikasha ina zakasheshe twashangaho abashaho babiri omwe ni nursing officer ajire clinical court so tukamanyo ba nursing officer bane clinical officer bakumbuza yanya nursing officer nakora nakebera abantu arga kuchebera aza ku dispensinga admittinga ninjirana na achebera n'abakaza benda ikinte cyo tsikira out of abakozi mwenda. At least kubarebe hadisiza babura atitsika katushange hobana ninga batanu only 2 people. I cannot leave grand sit that they are waiting for the clinical office. Ngishe bebinte ebiba no what if whatever I can manage I can do, then whatever I cannot manage I cannot. For example we are all to number to register how to test HIV. Almost all health workers. So whenever someone comes and wants to test HIV, for example, I'm the HIV focal person here. Whenever comes that wants to test HIV, think how American to for example, the tests that are not all that technical. For example, stakwetaga presence and microscope. For example, malaria RDT. Umumbashaho atugizirengwe byo kujema abana okuzarisa abakazi no kugenda ombyaro kushomesa abantu ngo bo bakabirgaho abo kuba mukama wabo ningashi eni charge sente za primary health care government eri kubahereza tariko bahaho na 10 vaccination na nebindi bashimukana bahereza allowance esente bazikwereza they do but to me you talk about an vaccination no I said I was a sentence.
between you and the immunization okabivugaho kubarebera busukwereza no kugira ngo bakareba kuzimu no kubarebera mu misunderstanding waje mu karugo mu rwanju immunization wagire actually for immunization no my fellow midwife is online this volunteer also is an African abashaho n'abagambire RDC ngo ini charge wabo nababonabonesa ari kubateneseriza no kubiha mushara ogwa government. When we talk, he says the in charge is always supervising, is always at the district. Una abatwariza Mbabazi professional. Mubi. Kubi. Of course we na ingana komurongo. Okurugerera abashaho mukuru w'irwariro naheza ameza nataragurire muntu nomwe kandi ngo mu kwezi nayijaho emirundi etari kurenga 8 amaraho eshaha nkemwe aciheza kwandika mu kitabo ayegendera emirundi 8 mu kwezi nayo basubitahika ndenda kiza kwijana marobire abakugambira nyuma yiwa information naje mushaka mukabenga karumuna sata karara buga iyo muye hariho takarara buga neje kashazinga then it does management things, office work. That's what I can say. Say it requested by another CEO. They required them to have few grants to get another CEO. What is his CEO? Confidential officer. This is the one who's supposed to do. So for that reason, we can improvise. If there isn't a tool, a nurse can see a patient. We can also see what? We can also see patients. Nabagiranguza allowance nabazitunga kurugerera hamba bazize iye mukatashemerirwe tarukuzibaha kandi ubwari kubaha nabaho butafure. Oh, it's true. We decided to keep quiet. If you go to Asia, ntujifune ndijo yaneta hamba. So usingiza atakuba. Ko kubuza ngo basigaye ntorizo batusabise. Weje. Basigaye ntorizo babuzare. Basigaye ntorizo nabaje. Impamvu n'abamanye. So achiza kuba bahazinga ikani baje sinkazinga. Nkinchirije. Bwanyuma yo kurira ngo RDC yashyikira hirwa reri abatura bizire kugambira bebembeze nako yibarukuraba mu n'ubuhereza ahirwa reri. Omukazi akayashasha kuna ikira igoro umusurikare timureba nafuna umushaho umwe namutera kanyine nambaye umutera yaje kwata na manti yaza kunyanga kuyayikire simu yagiteka off ngeni ico kunyizire nana kanabona ona che manero situ ngumanya icyo wakozire kikakigura kuba nkazahana ka WhatsApp na sendika message ya group ya chihara na janta ataristi ne barane singigwaro rya chihara munkanshobize mbwe ninja obani tujya bafuru cito ne batwara munabo kuba umuntu twari kwija buri kutandikana n'urwa katanu wija to kubona humusha ukutandikana n'urwa mukaga bakora off baruho ninga tubaru ukeza kugamba ujyaciye aritu ngwa ukizo wa chairman wirwaro ebyari kugamba bikwateye nebyakuriya mbenanye namutuyambe abashaho ba izinesente zizo muhuru mushoro kandi irwaro neryitu aharishaha mukaga n'idakika nkikumi na mushanju zihangwe ziresire mukuru w'irwariro Richard Bells nukwe kugambira RDC nguwe n'abakozi be nabakora burizo bakonka kuba mburiza abakozi babiri baruho atandikire kutamwatamwa habwo kuba abira atari kumanyekera kugenda mumisho. When RDC got some challenges, my lab personnel have a child sick on oxygen and he's attending a child. How can you say he's attending a child, he ran away through? Okay, that is one. You are 9 people. That is the only one with an excuse. Where are the rest? Can you explain where the rest are? Okay, that one. Okay, excused. He has a sick child. Where are the rest? Including you, who has just reported right now. I told him that we passed through
the Mairoa. Secondly, why is this man in the clinical court? He has a uniform. Why is he in the clinical court? I don't know. Na bwa nyuma ini cha jogu ayikirize ngo tachikora konka yagambira RDC ngo akatahirwa rero bambega okugumana bamugambire birukufayo. No. That doesn't work in the government. You're supposed to be there by yourself and tell us who has not worked and who has worked. So now, so many mistakes. One, ni utoro. You see, when the head is not there, the lower people will just go away. Ishonga yirwa rukubera rofa ini cyaje tugizire ngo nikiretwe mbeho n'obufukirizi ebirikihara. Tayiri kagobakare kazizo kuziningana tayiri twa n'umuntu yatwiningana nanka zayanga. Yet we have challenge no kujangu. Intambura deire mbate intambura kungani anjabo fuki. Abo fuki Beruza kataho kiragiro ngo baguma baheza kuhandika mu kitabo cy'abakozi bamusigireho hari asayininga yaheza kwija kandi kitabo kuturebere mutwashanganwa turana sayininga ahamuherwa abandi nashanga aherera office ninga shahere percentage ebiro bitanu byo kwa munana nibwasherera kusayininga elizoba nebiri 11 kandi nabyo sayininga ya kusayininga na sayininga amuhero. Meaning, kuba kusigning attendance, bamusigiraho space, eyakwija ka signing. Kandi omuntu watugambira wanga kuza kamera, yatugira ngo naija specifically kusigning. Kandi naija mbere bwacamukaga, asigninga avuga piki agenda. Ebyembarira ya sente za government ahirwaro rya Kihara Health Center ya Kashatu bakabirugaho karengwa hawo kubazona in charge nuwe kamara byona. Tukamugambira ngo esente zo kuhereza abashawo for their allowances babakozire immunization hamwe n'ibindi bakora. Omushawo wenga yatugambira ngo esente zo wakazirugaho kuzagira mu rwanju yazimurekera. Meaning niwe vote controller natunga sente yamara kuzitunga ayikora accountability ya activities zitakoze. So tuzabe taking action from here. Niza kwita mkamawe district health officer DHO pandishire nakao bijiba explaining gasha kwa Michael atwachire Wabere Michael atwachire habwe mbozi nonjejo kurgo mu district ya Shema. Abaturo mu town council ya Kagadi nibacura ahabwe kinuko hekirukurga omu mitumbi erukujundiro mu ihanika ahirwaro eria Kagadi. Abatura ku rwo mbyaro Kagadi Hospital kirabalowana na miryango hamwe n'ababarukora rgutorwaho imafot poto hinirwaro rya Kagadi batura mu mbere gumirabwe mutumbere kubetine banyabuzare ekahendere jundiro mukabafu kane kinuko nenshora bukagumana bibatahira okusibaho obumu nikijuliza nokwenda tukinge turuge hano tutahe baitu kandi tuwakinga bokuba nizentahe zaitu twine so tukusaba mtu yambe kakuba omurambo gugwikiye biro bisatu abakama bago batazokero be wiki na muno mune biro bisatu please do the needful yambe kafoka mirambo hanuna bakama baite bagitwara tunukirwe mirambo buli kilo hatu ino murambo musajja atayiro pikipiki kienzigi omurambo bakaguleta hanuna na gunugudwa omurambo kafoka murambo usaba government butuyamba aba kwikaro mochale tiba kutuyamba mirambo ekwika nokujunda nenuka nehuwera nokwera nenswera niziruga mochale nizija byokulya byabantu habo murambo habo mirambo ekubere meiraho ebuzirwe bakamo bayi Richard Wamano mushubuzo rukora hina kabafaka na jangwe bari kushura bitandikiro butatambura abwe cunuko kiri kubinga abaguzi admin MS hamuna timu yone kujonanzibwa n'irwali yakagadi okuyimukira mu bwangu okutaasa itu abasubuzi abanyakuli halaini ene yifu enyakuherera ine irwalo lingwa behingura inano kutununki muto kusiba gende kuzimbire kijunde kifokere kijunde noko watujja kulinda turwale mutuyame muje muzike mirambo yanyu hano wewe mirambe hingura ine RDC wa district ya Kagadi Caroline Shemeza na jangu na wabire yatunjiro kumanyisibwa ahanshongeji nuko kuraka kuragira bebembezi ba town council kureba kubarazike mtumbeji
Twagambaho na Simon Peter Tumusime Senior Hospital Administrator ahirwa rya Kagadasi mukandi yatujyanga uburi kuziko mutumbi nibakorese mutwaro 20 kandi hati government kabahire sente zo koremera meji ekibaretire baremwe kuzike mutumbeji omurambo gwe must assure you bule murambo tuguzikire mitwara ana currently twine na 10. Government hasn't released the money, then ekindi tukaba tubalize nakao netwenda sub county chiefs hali gurugira abakoiti we are responsible for bodies that are paid in hospital but in relative to bury. Those are the bodies we are supposed to bury. Then the bodies which come from brought in by police from other places. On kila sao was supposed to nipo kuzika nabo tibaine na 10. But what we have done, the accountant is going to borrow some money. Kumazire mwe bironka bibi. Amakuru agasha kwa Thomas Tumwebaze. Webere Thomas Tumwebaze. District y'Ibanda hari mchenjane baritereho ahagati y'abamemba aba Rukokoma Mixed Farmers Cooperative Society na chairman wa society ji obwe ba member barikweto chairman nakachikoke okuguzita ka area society. Inshongeje jemeserize RDC wa Ibanda Godfrey Mbetejerize kujitahamu okwetegereza obukomoko bwa byona. Itakeri narishango mu rushozi rwa Ibanda kandi resireho obutikiriza na hagati y'abamemba b'ikigombe cya Rukokoma Mixed Farmers Cooperative Society na nabarukubebembera ekigemeserize RDC Godfrey Mbetejerize kutaho mu nshonga zabo. Itakeri niryinga na hectares z'urukweshumbo muri 50 bitu bamemba no bajunana bebembezi ba society bebembirwe chairman wa Sako Fred kwetegereza okuguza icweka cy'itakeri. Ninsaba omwami kwetegereza nkaci ya person akwanzure cyapa cya Rukokoma Mixed Farming chona kala hize kwanzure okusaba kwanje otufunire omusaveya wa government tutembere ruguru omurusozi turebe ubwo mwanya gwa Rukokoma Mixed Farming ubwo kwetegereza kwebembera guriyo mu hectares zingahe no bwitakeri Rukomanywa nkerya Rukokoma Mixed Farmers Cooperative Society abatora barherere batwire no barukoreso kuhingana no kurisamo kandi nabwanyuma yo kuguza heshcheka abacuguzire no kwe kutandika kubinga batwire no barukoresa baswenkuru nabamawe bakwingangahi umusozi bagora nente twazirisa nabo bakana barisa katwara yengo zitu none ubwiro bunahatiya bakatubingayo tutwakine yorgo tutwakine yonte abo kwa cooperative tefu nanye bembera cooperative abo kwa na wase yazirumu na ine bya ku myaka 10 baba aruma ba furseya na ba hafse imigabo musiza twiza bataho muhondana nyenka kabandi yo murikikomo twaronda kagwa ngo mbishi sa abahinje n'abarisa abari kwikomurunana nabo bari mu kubingwa harushozuru bitwetegereza nazira ngo tebineka kwate kona n'urushozuru ngo ahabwo kuba abinjite bari bamemba unyo na nyumba sabo tuikirize Rukokoma Mixed Farmers wana RDC tugiseduringo ki obugandi bamemba batokoma nabo bakwereze ebyabo ufite kugira ngo meeting aba kandi bakishire Rukokoma hapo nyo ndiyo muntu umwe ninye bembera abantu bengi gizana na original copy yabamemba yabandize nyini kuko bamemba okubanza umwami kwetegereza kandi narwo muri kashakawana kandi tumata ine myaka ine bura ka ine myaka 5 when munijani murangu cooperative nengera murangu abagurize nobody says kandi abagurize abo muri bafunira ki ebyabo okanye bitaka kozira ki bitaka sayidi RDC Godfrey Mbetejerize yashobora urubugo bw'emiryano omusoso yateji kandi hine byarukwenda ngo bikorwe twashanga ikizwe kiruho no kugira ngo abembeza barozire bamara imyaka mukaga bataketaga akakigwa kabone ako kwita gendo meeting nabo cyo twabahabura ka twabaragira
ngo bagende betereze omusande 2 babase kora mu cyiko 2 ngo kubanza no rwabo ga committee members kandi na office ya RDC batwetemo akatwenda abantu babagende kuri akandi babakorera batashika no babakora akuto muri magwito no kureba ngo buringaniza bwabaho. Ekigombe eki kikatandikaho umwaka gwa 19 cy'urukurundana bamembo ku rugo myanya etari emwe n'emwe okwetorora district ya Ibanda. Amakuru agagasha kwa Timothy Mushave. Webare Timothy Mushave reka tumreho tugaruka nagarukorataho. Agarukorataho twakuretera buremezi obwo abakaza barukora bamo okonsi abana babo. Nikitugumanganira muno nikicumbagiza muno emirimo tukubana tukora. Madari Peter, principal w'itendekero rya Rural Vocational Training Institute. Umuhanga gitu gabiraguju nitukibura ebintu byo kuhangahangaho okukira munongo kurabera ombye mikono nico kushangira ebintu byinji biri ku rugo mahanga gaheru byona turi kubishohorezaho sente konka abana bitu kutwakubire tubegise ebyo kuhangahangaho ebintu esente zo zone ziri kuzo mahanga gaheru zakubire nizisigara omwihanga ryitu ihanga ryitu naramahanga gitagabiraguju nago gaba matunji okurabera ombye mikono no mbintu bisya ebyo kwija akindi eki nakwabara aha bantu abazire no kugira ngo abana babo barazo mbye mikono hati babahwere kugira kibatandikaho abo kubo bundi abana kubakagiro mbye mikono tubanaga gendoze kurundo umurimo konko mwana yaheze bye mikono okagira kantu kwa mutandikira ukamusupportinga wamuhacarana kimwe wamugurira mwiko wamugurira randa na wakagira hu yatandikira nikiba nikikora makuru minji munonga twina bazira bine sente hata bazira bine sente tandikaho ka company umwana wawe be director wa company ejo kurabira bye mikono mugende muronde mirimo urebe amakagitu okugatabaje. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwemekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta Double Pompeii mbwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakwesa technology rispiria echo nabyombe chesi changale nkabendera ya Uganda bashangali mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tujende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake.
Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngo okushara keke ni shamushanju. Nizeze zenyine. Byo ni shara keke tukazakunywa mbogo. Nawa pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo. Nikushecherera nikuteganisa wenda nigende mbogo yonka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel restaurant uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 Onashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara kachayina we yabatandatine agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu rekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert re barari Amazon building mwijemba tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not mushanjina not emwe not office zito za Kampala nsangwa ruwa opposite na Kwarte supermarket esomu not mushanju ine mirundena itane mirundena ninga not mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konkobya mashamera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahati nyenchagare nebire byombisho rose form ensi yokushemera kwanje rose form ensi yebiroto birungi
otwiro inecyetengo cyo kushuma bunasi obuzarisa Evelyn Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abrinina nkaga ugambe na principal. Evelyn Health Training Institute Mbarara City, improving community health. Kurkayo hom kahumro kando muganda makuru abahinjwe rwo mugombora ya Buheso muri Bunyangabo district bashobanjirirwe bwanyuma y'enjura yihunga egwire ejiro rubare kucecereza ebihingwa byabo. Enjureji esisere ebihingwa omumeruka eshatu erumu ogwa cyamiyaga Ceremezi hamwe na Kisabani aho ebihingwa bicwecerezibwe. Abaturani bagira ngo kwihihungeri rubatera abebembezi babo bakibesize tine waterize. Ruhanga kampi ibare lya kabiri na longo. Abana bange bine emyaka ebiri. Ati omyago gwate bulukyo kulya cyange kinalimire bilaya takuli muhogo bihimba nebitoke byona byatererwamo tine cyo kubahisa bakajya gukora ninyakaguza nyowe nza kuba haki ninyo mukasazo ninyo musaiza byo no muyaga byona byatera kebitoke byanga byona byahwa akalimo bihimba na muhogo binji tibineho kutandikira kandi emitima nesibe behanikire erarane batera tuyino buzibu bwa mani muno butangatanga ne mu kisoka cyetu cya miyaga kelesi ya zone tubere ntusaba government okutwirukira tubere tulimire mihogo ebitakuli ebitoli tututyeine tubere tulimire bihimba omusire bihimba tubicyali mu byona amasinde tugarorerire tuserure cyo kora kitulemere tuserure kugarra munembebo tugine mu maka embebe byo kule bitubere ntulima bere mbituyamba abana tutunda twatwereze tusasora school fees y'abana tuyiha mu center bituyamba cyo kasazo no musire tubicyali mu bitoke byona bere hansi ebisoro bisisire byona birwira byatirwe nzire ibindi bukafwa tulikuba muno hano mu kagwito bwa cyamiyaga ibintu byona bisikaira amazima ginyuma nabwe kitusaba abebembezi baitu a government yaitu ya Uganda mutuyambe mutuyirukire sobole wakire kutunga embebo yokungara kubyara n'icyo kuli cyo kutarolimi mukaira kano katumchikangabwa no kutisanga tweza tulenga kunga kujya yukule bindo kweza like mu kiona ekire mwana ingamba kunyakulemeru kiona kisisikaire ati abantu baitu nibacurangira hayonka tubamanyire nako kubarabaho abo kuba tucyamanyira hano akabyabera biwe bimba hano aberehe kelaya hano abereho runyanya byone bintu bibisisikaye ebitoke na munomo nebe tutumanyire myaka nkebiri yona sono bgemara takongera garuka arurengo bitoke bitoira tutyo abahinji hatano baterengaro barukushera obuhwezi ogwe byo kurya amakuraga gashakwa Doreen Nasima omuri Bunyangabo. Webare Doreen Nasima abakugombya amagara g'abana nibagira ngo okonsi omwana okumara amezi mukaga hatine kintu cyone cyo kumugabura nikimuhwera kombeka kurunji amagara no kura kurunji abashobora bagira ngo ko omwana ibere emirundi minjo mu izuba nikikwera okura kurunji no kombeka ombere ekireki nitutera tocho kureba abakazi abarukoreki okuba rukutwariza abana babo okuba rukutwariza abana babo abarukonka. Kabahenda Bridget Amoti n'umunyamakuru kandi amakuru nagashakira umucanga ecyatoro ogwaye no mwerere w'amezi mwenda kandi nagira ngo kushaka amakuru akagaruka konsi y'umwana we n'ikimugumira umucyara konca kandi akukora ikintu kubalansinga konca omwana kumurolera no kumonca no kuremera mu cyanguhira muno betsyonka ine kulenga buli kimukorora obwiro obwotungiraho waho omwana obwira akasobora kuonka hati nkanya nyonko baningenda mu field nyine kandi nindora nyino kunjo omwana wange nyine kumuha heg rate akuba ine kuonka ninchakara making sure ntakagenzera mu field mbanza moncha
ayonka kandi ndora yiguta obwa bamazire kwiguta nsobora kusimbura ngenda mu field betchonka obumbata tungira bwira bwo kugamba ngu monchi asiba nanywa bwira obwo buntaroho betchonka bungaruka muhibere lyayonka kuko akusobora abashaho nibahabura ngo umwerera ine konka emirundi eri hagati ya 8 na 12 mu izoba kandi eki nikigumira ba mama barukora nkakabahenda orukusiga yayonsi omwerere akaza kushaka amakuru obuzibu mbere musangire obu nkuba munkeze nyenkyakara nkagenda mu field kwiza kwiha nyenkyakara mu field kwikarwe bajjo amabere nga boreda gagabire nuko ngantalubaniza mu field nimba nimpuranga lemera obwiro obundi kuba amata gayingi muno nganteza n'umutwe tuburize kabahenda yaba arateekateekera okwiha omwana wahibere ahabwa omurumo gwe kandi ebi nibyatugambire obwiro obundi ari obuntunga ekitekerezo ningamba bojo mwihaho hibere bitu nindora omwana wange akyali muto eje emyezi ekyali nto muno takahikiza n'omwaka nindora kinyiza mu ngamba bojo mwihaho bitu nyongera ngamba kamuleke kumwihaho lakayonko obwo bwiro nkusobora obundi abantu atungira bwira bundi bwo kumoncha abe nakora atakuonka Moreka Makune nawe n'umunyamakuru muri Fort Poto kandi nagira ngo naye kama amashereka agasigira umwerere atyaza kukora so nyowe personally kinatandikire kukora nkagura pump nyenchaka oroyoncha obo mutere hebere rino erindi no kama nkama amata ogateka muwoma okukama amata nkoko dukwata mu container aroka woma na mbere kuteka amezi gakocha ukateka mu amata ukakwata container zawe ibiri ukaziteka nicyanguhizaho no muntu wakulinda omwana wawe kutabanza koja container manyafukisa amata obundi tazogeze na kurungi omwana imuka bwaramuka taita musimba ki container rundi ki drinking bottle abuko amata garoho galivende kandi gibere kama kune nasiga umwana mu kitanda shahi 11 z'akasheshe eziruko mutwara kuza kukora konka nagira ngo kweka mamwe amashereka kimugumire ahabwo kuba umwe nibyanga obwo ino mwana nkerembi yokorolera muka kakuba otarorererwa kurungi kakuba otagira obwongo bunyakutekaini nintekereza ngo namata go producing akuruga mabere ngaruga mu bwongo psychologically ekinchetegerize mazire kutandika ebyo kukama pumping amata gaha mabere no gakama no gatam contain otherwise wakoncha osobora kutachetegereza ngo amata ngasobora kubura kastochumbagira mu psychologically abashija hona batungirwe mwaka kumu ahabwo kuremwa kwera abakazi babo abarukonsi abaseija mureke korogo kutweka bwonka mukabirugaho first of all nyina koncha omwana beto musanga nyina koncha nice hamukuba abaseija you're not supporting us abaseija bakozere go kusiga bayego go kusura mutwekere go twazara yes mutubasimu beto mureke kugarukiraho we need psychosocial support emotional support since amata nigachunga kuja kurana kama kurungi runa yoncha kurungi it starts from the head ahanshongeji abukira kukwataho nubashabwo kutamwe miringo iyo kwera ba mama abine mirimo bitu barukonsi ngo ibiri zinakusabira zihindukemu hari obomezi bwo mukazi awarukoncha kandi nakora abakazi abakukora mu companies murundi mbitongole byembaganiza bahibweho at least maternity leave yemyezi 3 unfortunately myezi 3 egekira kwebwa aba government bonka ito mu sectors ezinde za government ndoko kwezi kumwe kingi muno just 1 month ngu beru hata hakiri ito abakozebu omukazi wali mukatali nazara kiro kino biro bina nabagarukira mukatali omwana obumu namutwara omundi takumutwara osanga omukazi naguruka naruga mukatale nagenda koncha runi amweganyira ayonkeza kimurwe bajyo so omubutale atekweye bikaro by'abana na mbere sobora kubalindira ngo takayirukire kubanza genda mukarundi kumweganyira orahamudara gwawe akayira ko koncha kahike oguruko oragale mu nursery enyakuroho daycare center oyoncho omwana gwabe narorererwa kurungi ogaruke mukatale kawe no kusaba okwanje okubayire ngu abakazi abakukora kandi ni volunteer kakuba nga government nebateraho nga breastfeeding corners abakusobora kugenda n'abana babo hamilimo bakagenda nabo baratunga bwire bwo kuboncha bakaboncha betu mbakora betu at the same time batendinga abana babo ekicyo kubere kirungi muno kiyamba abana kukura kurungi nebonka kandi batakurwara rwara
na disa mpumuza omukugombyendya y'abantu ahirwarire rikuru rya Fort Poto nagira ngo abana bingi abari kuzingamana ikireetwa abazaire baabo obutabonsi ekirikumara okushanga omukazi nawe emirundi mice omwana nabyama munonga izari munasiba byami omukazi amonsa omurundi gumwe gwonka ebiri so obwonko nabwo bugira ati bwejeje bamanya ngo mburi tukwetaga ati mashereka ngabura kuba produce ekindi omukazi yatakurya atakunywaje okurya jya kunywa kugira ngo tukumanyisa ngo tumayise okurya enyama nasha kurya ibyo kurya bimwe kirisa ebirimo supu ebirimo amiza kuba amashagaga almost 90% n'amizo omukazi ayine kuba hydrated je ninga shinanywa munonga yaba atakunywa munonga atakurya je kurya munonga tugamba omukazi ari konse ashame kurya twiste mirundi 5 mwizo mukashano kurya cha mushano ryanya nuri mukasheshe ukagakorwa nyecuro amashereka tinorajeje tigaza kuza kwije okuchondoza kwa Uganda Demographic and Health habo umwaka 2022 nukoreka ngo abana bari hasi y'emyaka 5 bazingamira mu cyange cya Toro bemerira hari 38 n'ubutonyezo mushanjwa harigana kandi sumwa hanshonga zirimo ubutonci bwa kurungi baba no bakora gasha kwa Jonan Singwire Webere Jonan Sengwire Bishop w'ubureberezi bwa Southern Cole Right Reverend Nathaniel Msibwe atongwiza umurimo wo gukombeka ishombeko cakanye n'ishatu ecoburaro rwabishi harubare secondary school no district ya Ntungamo umurimo ogu nugwisha kumaraho billioni 2 Bishop Nathaniel Msibwe umureberezi w'ubureberezi bwa South Ankole abandize kurambura zimwe hari za projects twirene zikorwa harubare secondary school kandi nabwanyuma nuko kwigura kwa miza gwishomero rutimbere agamazireho miliyoni 136 umureberezi hona ayigwireho amajuga bashomesa kandi nabwanyuma yatongoza ho murumo ogukombeka icombeko cakanye n'ishatu eco buraro bw'abishiki yombeka umbere utari byahare amuzanya tatita nje mwana amen we have inspected the staff quarters. They are also guilty. They are also there. Mutere banta umugara ukuru ejirachi ekozere kuruji bazihereza na certificate mugende mu checking mu office ya administration. Mwebare okora kuruji. Namwako kwa wira na gano shancho chumwe. Gamba kujaje tunane myaka yije. Rubare secondary school n'ishomero ryabona bashomeye kandi ubwahatirye nabeje 2018 konka ahibaru kurara na nahibaru kushomera hafunzere umurumo gukombeka uburaro bw'abishiki nuguza kumaraho sente billioni 2 kandi kurundana sente kuri yo no kugendo misho. Investment in the health, hygiene and welfare of our learners and staff. Reliable access to clean water will improve sanitation, support boarding facilities, enhance learning and reduce the burden that was previously experienced in accessing water. Tata singre rubare secondary nimbana shoki. Abo ko rubare community kishomero aba bashomi mweterere ngaro mwe bare kubaha okubaha nuko kubaha kwa administration kwa bishop weni headmistress byoko zire kandi birunje bikoze ubwo mwishomero na bishop okwisha kwawe nyuka muhinda Fred managing director wa Mutu Company Limited kandi mirume yikoze raha ni mingi ahabwo burunje bwishomero na leta tora 50 ahabwa TV West and area Saratugusa. Chinaganda makuru hotargaha TV Western tugarka. Tandika izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cya kituzi yenywere
wegere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga HIUNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekika cy'ehiguru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odaka kiro mutahuni ya kaberebere okumanye biri kuciraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Hello. Ese bomwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenungiko. Kitufu. Oyagala yabisenge bimeka. Ngabisatu. Ebeyi bagigambye. Abangambye satano. Deda 7 zali nyamuko. Yidwachi. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Ati nevali ya kitundu yalinya. Musigisachi. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kweta gawabwe. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri mu August kulugaga cricket over we wali concert yo mwaka singa obunene Swans Avenue ekutusa ko Vinca live
and loud. Hey, no, your biggest musical celebration of the year. Shilling them 23 na chitundu. VIP mtwalo mnana na chitundu. Emeza ya milioni nya. Tickets zitani sokutundiwa. MTN Momo. Kamunyenye momu kaga tano. Kamunyenye 20 kadara. Hey, miyangu tujigura kusamwenda zenyini. Hulu finka wambe stage. Ni wakidua. Belaga. Uganda World. Ibi tekekemwa. Swans Avenue. Omwenge teukirizibwa ababali wansi emyaka 18. Nnyo n'obuvunanyizibwa. Omweshongozi wawereriye n'abasoba kweshongoli. Emiryango neza kuba yigwirwa twatandikira kushamererwa jishuka ngoshigatirwa beshongozi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanuka ukutaha muri mitwaro leta VIP mitwaro 20 tables a miliyoni 3 hamwe na nita neza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Farmers Sam's Crisps JBL kumanya bukukiraho terazura mushanju 8 50 50 nkaga nina amabasha kanje Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komore chukunywa kabozi multivitamin drink Chukutasiyo munsi y'amagara marunji Nichukuyambaho kwigura misi Chireta manu masiyo mbashirira hamwe n'abakazi Nendijo megasho Kwata kabozi multivitamin drink Otuntumure chubaro na stress Echukunywa kabozi multivitamin drink Nichukorwa bakabozi Health Products Limited Chamibwa UNBS kandi churuhombe bipimo bya milliliters 120 Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushobora no kumanya bikukiraho 0702 15 91 01 we wangu nile motoka yes buli mwezi kebet egaba ye motoka sibamane kukebet we wangu nile pichi anti kukebet buli week ofunayo pichi Kbet and Vroom bwe wina kagwira una telekomya unga ya chibi nga kumuloni guno ogenda kufuna omusogo wangule motoka pichi milioni 2 buli wiki n'ebirala bingi genda ku website yaffe ku kbet.ug kumulini guno nawo waka pesa ku kantu poli aliko yatonyiga star 885*3*2# aliko aliko mtenyiga star 5*****. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon. And the child is Ani Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yahewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemerwa gonka MTN momo eberewo mbere nyiga star igana kaga ni 5 star 80# kushashura mwana school fees tokoma nyo mugisha zagwije wanje ninga nchaka ni kubasa kuzo wawe mwebare munonga. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business is busy. Konkati nyine stock. Omuringo nkogwe no ferwa customer murungi. Na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira. Tunga roni okugendera kimwa shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka. Torukwetenga kuboye no musingo ningo mwema. Ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyahwa.
hatuno basagariza mu stoka yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise n'abantu abashikira downloading app ya Numida okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu. Numida, fast, simple, built for business. hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zija hamwe n'obusinge bwingi n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okoloba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Mommy, yes, at school everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Ndabye mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come at the hour, come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV. Kurikayo mukahumuro kandi omugandi amakuru amashomero mukaga gicanga echa ankole ngogarabireho kujetera echange echi omumpaka ezihanga heza National Music Dance and Drama Festival ezurukwijja kwindira omuchange cha busoga omurembo orwa iganga bara junior garsire ya singa gando murundo gwi 13 kando we rukuratanise nobonero 190 nabuna. Buri mwaka gavumenti okurabira ministry y'obwegese netebekanise empaka z'ibyeshongoro n'emizano okwera bejo kutungura entaranta zabo no kujanjaja omuranga gw'ebyobwegese omu ihanga. Omwaka ogu empaka ezitebekanisiibwe hansi y'okurinda eby'obuhangwa omu mashomero okurwanisa akakoko ka siriimu okutunguura okuhinga kw'omurembe n'okwongera omutindo w'amasharuura. Ishomero rya Mbarara Junior naryo risingira gandi rukuyayo obubonero 10-19 Mbarara Municipal School yabe ya kabiri n'obubonero 10-85 St Helens Primary School yabe ya kashatu n'obubonero 10-36 Ibanda Chubura Integrated yatunga obubonero 10-14 Kinoni Integrated yihayo obubonero 12 kandi Revival Junior School yihayo obubonero 37. On the table and behave like this.
because I know we are taking how many choirs? Meaning that most of you may be in one of those who are coming. You come and bring that there. You come back with your items. And kushaba abaziri bareke kushitamira entaranta z'abana, especially nka MDD abo kuba abana bo kuba kitwa bakutunga umugisha kuguma no bareba bakora no reba ngo umwana mu music uri kubarmu n'abana b'ubwenge are so innovative, are very hard working. So when to shaba ngo abaziri bareke kushitamira entaranta z'abana. Empaka eziyangaliyo nezo mwaka ogu nizija kuba habira 23 by'okwezi kwa munana omwaka gw'2026 omu Busoga omu rurembo rwa Iganga kandi abarabiraho kwetero lihangaliyo n'obwa hati bari omu kwetebekanisa gasha kwa Irakiza. Abanyaruhinda South Amitoma bahijirweho kwejumbira omubuhinji n'oburisa nkomuringo gwo kurwanza obworo obutekere musheke omucanga cyabo. Abanyaruhinda South Omurumitoma babigambirwa babire no bashomese bw'emiringo yo kwetungura okubira omu maka go wabireho mu nyishengero wa Ruhinda South. Ogerecheka teko chenkoko yogendo zo mburo years. Odiza gerecheka teko chenkoko azomure years. Odiza gerecheka teko chenkoko azomukuru years. Odiza gerecheka teko chenkoko azomuzaroko. Hati mpenda batusomese tumanye aho umuntu akufunira ningaye ebintu ebyo bishatu ushimire kuba no gukora ibintu bibirwano ndakugene task itoshya cyo twakoze tukareba ngo mugureta nkore waba no ndafite access utari umushubuzi utari umukozi wa government oboyi no mwani ebitoke na no kurisa echo ralise cyo ebyo byo ndafite izeki esente Ukechizumuro shango mwana goine nogwagirwa shekuri yawe bakugambira kushani kiti orina master orino mucherezo mukanisa oroherezo mukerezia bakuja ngo mwana kushani gareka kujenuke orema echo ndoitage cyo kweta mindset change omanyise munsi ina abantu ebikibisa nina abalema nina abalemwa nina abalemala mumu abali wano mugwawa tell me eyalemwa neyalemala mugwawa witikatibule waje abetabira omu kushomesa bw'oku bashabirwa kwegita hamwe kibahwera okutunga entandikwa z'ebintu bitari bimwe na bimwe zimwe zikafa konka eza konokireho turira umurango twaje mu twenda kuhereza ibara urundi ya leta yiburi mwene ngo bezi watwire ezasigire zikiriyo nubwo mafaranga niwe cyo mukuru Donozio Kahonda akije yinito yatwereze nkoko konka family yanje no mushija wanje nuwogu kandi akakuberire agenti nanye najya tkakuretera hiburi yeko kwe wambire ni worge no mchara wawe sombeni abokushaba bahorere zakubaho nkoko rukumi abekirese cyaza kutandika gasha kwa Ben Muhozi Webere Ben Muhozi makuru agebye mzano timu ya SC Villa irabiraho kuzo semi-finals ezempaka heza FIFA Super 8 wanyuma yo kusinga Maroons na goli 3 ahadiyemo mzano gw'enchiro ya kabiri oguzandwe nyechiro ahachai na Chivubo Villa hati neyo kwatana na neko mzano gwa semi-finals. And it's in as the Jaguars take the lead here. Geoffrey Lubanga-Kene with the delivered touch. From a grieving week to celebrations into the Jaguars area. Or the fans. Innocent Kitimbo charged on. Villa now. Sebofu Kakande. It's a cutback. Patrick Kakande! And a save from the legs of the Maroons Football Club. Goalkeeper Amil Nalugoda. Left foot. And that's what Najiviga can do in such moments. Very hard. We're having two options here.
It's a cross from Bande, header! Andrew Otim! He loves such moments. And he loves to score against Maroons of Football Club. He grabs after Jose. Photographers around the corner area in respect for their former captain, David Ore, as AC Villa will find their third goal. Omuganda makuru g'ebyemizano referee wa Somalia Omar Atane Chirechi no kuza ombyafayo kuba referee wokubanza kurambara empaka za UEFA Super Cup. Omuzano ogu nukuza kuba guriya hagati ya Aston Villa erukuritana na PSG Chai Red Bull Arena omuri Australia kandi reka turebe birum. Thank you very much. Omar Atan Abdul Kadir enzarwa ya Somalia akija kumanywa munonga no kuhebwa mugisha go kuramura empaka za UEFA Super Cup ekirechi hagati ya PSG na Aston Villa bwanyuma yo kubingwa mu mpaka eza World Cup ezhereze kutebekanisa omuri America, Canada hamwe na Mexico ogunaije kuba mwiraguje okubanza okurwa mu Africa okuramura empaka ezi kandi naije kuba nahwerwaho Liban Andor Razak Ahmed enzarwa ya Djibouti hamwe na Steven Eliza Onyango Yimbe enzarwa ya Kenya kwiha Omar abingwa mu World Cup omukwezi kwa mukaga ekikorwa kikajomererwa omunsi yona aho emigisha yemingi yigwirweho kandi nyumaho akaba umwiraguje okubanza okuramura empaka za Kuwait Super Cup kandi n'empaka za Sekafa zihereze kuhwa niwe yazara mwire ahagati ya Gor Mahia hamwe na Rayon Sport omu Rwanda. Finals z'ekireki PSG ekazihikaho bwanyuma yo kusinga ekikopo cy'empaka za UEFA Champions League season ehwire kandi nibije kuritana na timu ya Aston Villa abasingire ekikopo eky'empaka za Europa. Webareho kuba murebe mulungi w'amakuru Agacencwire wanagakusiona abantu Mbabazi Charity haganoje agategereza nyinshi kare mu makuru gitagihangwe shamshanju kana n'Agacencwire shayibirizo mwebazyo rara kurunje. Eshaha zabisha tuzechiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyiyongera kusheka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga tungaroni okugerera kimwe ashirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya Numida oshaberoni nikiba cyaho. Bereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program okwembereba iwe no manyango embogo no manyango necho kunywa ekikubasa kutebekanisa harumutakana jatwisheti ni nyino buntu bukundi ni embogo kandi kachimuganda ndokuzana yes umtogo omcharo gwe nambe nyamango ndi wamani tijendiro kujendori onyombogo yeju atuno manyango tinche yagura embogo nebintu bingi byokora amagara g'abantu sutinkure babwenshi kana bakabira batakugikiza kugigambira a radio na TV ya government nabwecho mujinywe manyango
teine shonga kachupa nsirinjira kumwe mukasheshe na muyangwe na wana za kubya bwenu hari kintu kizire ebe muri ba elchine kirango cyo mutano tugire kusabara mukikuru witu wa Franka Shuku omukikuru ogo kutikireho omushomesa agira ngo ekelezia ezire ngutechenda murashandu twareba ne ekelezia nkai papa no wacharangire chibiye bene actually omuzehire obe yagira bestamraho andeba mureba ati nyo chokanta kachuri tuna tukachurira konkato ashanga ngo omwanya ogo gokelezia bakikirizana tubachenda muri ashandu abuke muri bibiri byarenga nkita bakorere mukore abuka no shome muri photo was umutakare baga mu ruire takoma takananga nso nye muri babi yaho tenyene chimfero konka ate kina abantu ho ni cheche eberango ekine kintu kisya kiriyona abacweka bingi mbicurwanisa nka bunyoro bo mwena mwaba numurete mitivakedo omuyembe ekifenesi mwena buri muntu areto muti mucheza kuzika the following day family ebyara fencing ebijemiti yona mujibyara and that's a good idea ijibyara kibanji manisa ngo mfamily omo mafite mabantu munana numuza kuba mwine ebijuma bingi na nemiti mingi ebyo nebizuzo birungi kibanji manisa ngo environment yitu ebyo buhangwa byabaje nabo cyo imaba kuyahe muri ninjira mu repressing na nebimera that one it's very okay kokana ninyenda point ina ndo na ninyenda mugume murangi yes ogu kine kirango cyo mutano nanka tibika nabaka ofo kwa muzehiwe branjiti afire okuzika no rukubanza shaha munana aza twantunda kushaba ngwata ngwe muri mutabireta so that we don't kushwaza abantu akene tobire turi ori akagira mutakwenda kimuri atomontiza cherirwe bambe na family ine kimuri kironje munonga nje kikakirinke cyemutwari ikuni hata abantu bamure bashika bagira ngo bambe gutakumanye ebibiro so omunomberango imwe batakwenda muri mutandike kuranga kare mukite komberango itwe family tutukwenda muri tuzati abantu tureke kubashwaza nyenda kugambira kiguri ncukuzo maraka kugure kimuri cyo kuteka asanduko yo muntu ukashanga ngo family te kucyenda norebo oku oyino kucoza ari umuntu akaza kukinaga ngo kiyeho cyene wachetegeza ko kamareke kunama mukaza kubinga ebumuri byayikira haka it's very bad it's very bad. When I lost my mom, my mother akajango umuntu taramu akarwara wire burimba akajango umuntu taramurebere atamuta hicumuri ikacigamba but we surprised kureba abantu kandi abamwe n'abanyabuzara batararebere mama bine bumuri so twajango you people rekatashwaza abanyabuzara because mbaza ending up batwangire bakujya ngo nito twachita but my mother was a kata kwendo umuntu taramurebere akajya ati mubaronde amuntu atarandebere atanta hicumuri konka society twatsoberwa kandi bukabirye muri bingi so twajya mu manyire muri kebabye yes akatureba kuciranga tanto bash mune ati konka cyo nacho kirango ngo mufazire ngo bataramurebere mutarete muri it's very funny so tsaguma mukitware empora mukitware mpora ebumuri nekintu cyokora ukakwiyaho ro family zezira yangi nobo kuborye ekelezia nobo kuborye kanisa noza kuranga kirango people refuse nakani manizukara kandi the MC Bishop Pim kajati ntwenda speech honore ina umutabani yamujati Bishop tantu kushaba wowe no wira ogende tansagamba speech zitu 14 yes iwe no obwira please let we know mburuza otafayo ningo burojende itunzaka wale defa family no bajiro nabacho mpora with time ebintu musako manyewa
mukwenkubira iwe no birebota okumbireba yaba ni kukibo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje